and then you will have the discipleship mantle. So, ele loa tua se sipo e whawhitia oe I ate oe. Ai awa ia tu amo sa tauru. O le mem whaina whai al tangata. Ia ma muli le li. Ia ona mawhai leo na vea oe maso o le li. Ia epe on mena sa li di whai al tato mata upul vaso o mawai. Ma o te mana tuaina le fesili na sawai. Epe se ina na fesilingia ia investment. So tele o iloa po o fea o iai ia le vaenga o le talanoanga I le vai aso o mawai na si ia I le sui. Ia investments. Mai a e whaongaina la le mamanu lea na tu ilalo e le li mo na so o na ilo ai lea. Le tāua fo I o le amo le sa tauro ma le whaafitio o e lava. I le whaasiliina o au savings, o lau investments. So o le whaataita inga la. E ala lava o na maua tupe e invest. Awa o le winga le nao le upu investment. O na ua tele atu au tupe se whena ilo le tupe whaalo. So me momoa lava na o le maa momoa le na e te tauna tu I lalo. A whapea se furu I au me maua. Ia o le spend more than 10. Spent le ono po le fitu. Ia atu le tolu po le wha. Wha nganga mo investments. So e tawala na I momoa le maalna. So e whamaita ngata wau, o le investment e pese I o se gamble, e pese mea tu I lalo. I na momules fasilinga. O le mana I fo le manatulna. A pe ele o le manatulna leo lo o mamanu I le whetalai ngā le li. Te tawana mawhai o na whaafiti oe I ate oe lava. So a whapela o le oe masani ei oe, a whape se furu au me maua, e spend lava le iwa po se furu. Ia o na whingatala ia o na maua e oe, ia le mele o tau tūlei atu le investments. E lo mawhai o na maua e oe le whaafitinga. Le mawhai o na whaatufunga ina oe le oe lea o lo tau mawhai e whaamalie o manao I le taiminei. Versus le oe lea e manao e tuu esesi na vaenga e tupu pea, lava pea. Le oe lea e mawhawhau I le tausanga o momua. Mawhawhau I le 5 tausanga, mawhawhau I se 4 tausanga. Ia o wā o le, that's the essence of investments. E le se pinko e whainei o na mawala I o tongi nā nei. E le ai. A pei o le maumanga whaelele e tu nei le tia pula. Ia iwa masina whawhai maini nai talo. So e pei o le wingale na o le upu investment. So a whapea lava la e whina ngalo ina ia manuia le atinai. E tatawa ona iei le winga whaafitinga le na. O le tau mawhai e whaamalie le mana o le taiminei. Ia tatawana ia I la tau o lo mata I tuina ma whina ngalo e whai le nei whai walo whilima. Tauna ia I la tau le waai mamao. I nei mawhai e la tau na whaatupu I tamao ainga nei. So, o le whateita inga la a tato waila I el marketi le na pau nei. O tolu ape whaaso o pau marketi. A le pau le technology. Wai lalo I a company technology a Tesla, Apple, Microsoft. Ia o la tau I a pese I a lala mua I le investments. So o le fesidi la a le tangata o lo mamao lana vaai. Po o whea la e o iei company nei le si 5 le 10 tausanga. Ia o na tu waila ia o se tupe I lalo mo le nafa moe. Awa a whapea la e le mamao lau vaai o na e whapea la e wita whewhe. O te tau na sell company ia lang lea la mi ngia tupe sai te tono. Ele o mamao lau vaai. I se luma na I manuia tu lai mai nei company
a le nei ua maua le nei avanoa e taumofia ia latou shares. So ale o ia oe la le whaafiti o oe ia te oe. Ale o mawhai e oe o na constrain ia appetite o lo o pulea ia le tangata. Ia whingatana e loa le mele o lo i loa e to tele o successful investors. Ia wa o le isi la tosi o le mele o le whaafiti e oe ia te oe. O company e le o papila e le teimi le nei. O company e ia cruises, airlines, hotels. Ai se hawa o le inisi o te wheo ai. Le fo ina ta umai nei e le lay off e le United Airlines ma le American. So wale anga lava ia shares o company na. A whapea e te vaai mamao. Ma e whapea e toi oso fo i ele la. E toi fua fo i se kati. A ma whai e oena whaafiti i au masal salonga i company na i le teimi nei. Ma e oso il marketi whaatauni na i au share se lua petolo. Ia e le teimi e toi a i ele airline. E teimi e toi fua e fo i se kati ma toi no nofu fo i tangata i whalitali malo. E le teimi e toi whea i e fo i meli. Ma cruises i leitu ma leitu o lorlangi. E o tu lai le teimi na ia o e se whaasilinga o lo investment na whai. Ia malmelo luala na i le whata manu le e te tawana amo le venga. E le tawana e whalango lango ma ine o upo e whai atu. E te tawana whai lau research. Ave sau kosi whalango longo i stanga tata mamai. So e sau podcast te whalango longo i ai. Ia ne e vaai ala ia. Vaai a oe au mea. O whea o lo o e tele ai lau tau sami nei lo mea o lo o maua. A whape o le mena ia tauna scale back wa le mawhai ona whai o ese investment. Pe a whapea ele o tala whea ngai le soifua ma le ola ma le spend o lo i nei i matupe maua. Wa o le mea la tupu e fia la o e whai lau savings ia e tupu ros wha fita oli tupu se wha lave tupu se mea te le i fua ina ia ne oso real savings toso mai. Me pe mafuanga lea o le me e te lai na lape ia le fawina o tātou ainga when it comes to investments. Ia tangata e umia o rent. Ale alatou te ilo le leia le o iese lumana i o le rent. So e whapena le whainga o mea e umia tau sanga fo i o whai. Mai e ilo manatu e le mawhai o na whai e ni tūpulanga i se taimi mua. E te tawana whaonga ia tangata na mua mai. E te tawana tātou muli ma whaalongolongo ia i lātou ua ngaia i lātou nei o ngā sami ma ua manu malo ai. O iai fo ia langi soifua o lātou watina e ma lātou investments. Atou no lesi fo ila nā winga whaafiti oe i ate oe. Wa me moni la veata mai o matanga muli tai. Ia ona feed mai lola ia le algorithm ia me ia te o te whaita wina. O le tunu uale nei o Amerika e pese i o inei o lo whaafana nau ai le tele o manurauti, o manatu, ia o le tele fo i o billionaire o le lalorangi. Ia leo lo inei Amerika. So a whapeala e muli tai e o e tangata nei, muli tai e o lātou winga, o lātou manatu, whaitau ia lātou tusi. Ia e le pine lava ia e pale o e mawhau fo i ma e loa. Ia i tu ai ngā manatu o lo manatu ni tangata when it comes to investments. So e pei o le melna leo lo o ye nei. Fa mai sai pani e fai sile titi o le leo. Ia le la ki atu lunga ia le tatou la au. Tui, ta mai stato pese se iwa vai ia foi.
Mai le vavau I le whaavavau Tu mau oe O le papa E le malue lue Lo uolo maualunga O te sao ai Mai le malosi O le itamai Mai le vavau I le whaavavau Tu mau oe O le papa E le malue lue Lo uolo maualunga O te sao ai Mai le malosi O le itamai Lo uanganga Whamanu mawhawhetai O le atua O le vavau Na te umau oe Si ia e lou leo Malanga Elelei Elelei oe Ngalulu e mea uma moa Silafia e ia o umanatu Le tua le maunga, le tua le vanu Bua bua pea Olo le lei mea uma No uanganga Whamanu mawhawhetai O le atua o le vavau Na te umau oe Si ia e lou leo Malanga Elelei Elelei oe Lo uanganga Whamanu mawhawhetai O le atua o le vavau Na te umau oe Si ia e lou leo Malanga Elelei Elelei oe Elelei Elelei oe E pei o le mea la ua tula I mai. E pei si I e ala o na whaingatā o na whaafiti al tangata I a lava maamolo na satoro. O na ien manatu e te tauna te lea se whaafitinga. Te tauna ma mawhatu se satoro. E pei si I e mawhaiau na amatai nai me laiti. E le tau whaatali se ia ma mawha satoro whano ai oe, maoti ai oe, ona e mawhailea ona whato amuri muli le li. E le tautuli fo I se e whaafitia se
comfort te le o lo e whidiwhidia ma e whiawhia i ai. Mwhai ana amata i nai me laiti. E te le whaatali fo i se ia e alu le ngā ruenga whawhai au pore alawa se sātauro mātu ia ma tui toe ma mafa. So se mea lava e tele i mawhai ona e whaia mua mua. E lo manatu mo oe lava o le sātauro le nā. E masani ona o whai atu i la mātou e kalesia. E le au wala e te alua i lau ngā ruenga i le aso, ma le aso, ma le aso. A e vainea i o lau tū ale ma lau wanga e whai pe lava. E istemi e te alu pongi sā ai, istemi e te alu ai, ala tau lau mea lau mafo fau po wheo i ai. Ai alu alta vale le me masani ai. Memory muscle. A whai e ma whai o ona whaatei oe nā. A ma whai ona whaafitia e oe le nā. A ma whai ona e ala mai le moe le nā e moe ai oe le nā. E lo manatu e whaafitia lava oe. Matai nai mea laitina. A whape o lau masani o le pepasika leti le vaiaso. A whape ai pepasika leti le lua vaiaso. O le amo lava le nā e oe o lo sātau. O lo whaafitia lava oe ia le nā ia te oe. So it doesn't have to be epic. I think o lisi nā mea e lape i tātou ma le manatu ma mawhai tātou i le tāua ma le au ngā o le whetalei ngā le li. O nei le o mawhai i tātou na define le lei le oe lea e whaafitia. Ai se mea i titi lava e pei o le whao ngaina o lo lima ngā vale e palasi e o nifo se i tūlo. Mai le lima tau e masani o ne whao ngaina. E lo manatu o le whaafiti ina le nao oe lava. I se winga lata mai, vāwala lata. It makes sense mo ta maiti laiti. Tangata ele titilo latou whaatutua. I latou lo whataitai o latou apa au. Whana amata ele mena. It doesn't have to be epic. Aine lai lo soifua ma lo wola. Really pay attention. Ona e loa ila ia o le tāu o whitalenga nei ale li. Whaafiti oe i ate oe. E ana ia uona e fia lava i le media te le. E fia mana o e whaini splashes te tele. E mana o e whaini alato upu te tele ne e mawhaiona mafuli mai maunga. Ia, te whatua uia, a wale tulia se ia o tele tangata o na whaileo sa upu. Whai sa upu fia i le teimi e te uru whale i lo whale. Ia, na i suinga la iti ala nā. Ia, ma whai o na suia i lo wolanga ato. Aisea, awa masalo pe whaase lau na e uru whale i lo whale i le vaiaso. Whale. Ia masau i whafo. Alu tonu sau i whafo. Tele atu awa noa e mawhai ona e whafi. I lo uru whale po lo uru whafo mai lo whale. Nei lo whatalitali se ia whai se event te le, whai sau launga te le. Pe o le wingal nā o le manatu e te tawana e whaafitia oe i ate oe. Po oi lava le oe. A oe la le constitute i teimi umalava. O le oe lea o lo whai le teimi nei, i ese mai le oe le i le vaiaso lea, oe ina ua ono se furu o tausanga, oe ina ua sapa le la o lo soifua. Ia atu maupe lava le whetalai ngā le li. E te tauan e whaafitia mo oe. Amo lo sātau. Ia ona e muli mai le ia te au mwhena ta ue mo so. Ia, o me whela leo sātau, e te tauna ma mafa, e te tauna whai ma avenga. A pia whai sa tātou saonga, e te sau malau lua se fulu, e te le ilai. E lo manatu le sātau nā mea.
A mawhai e oe le se lau. Ai te sau na le 5. Ia, well. Ele se sa tau rotele. A sa tau re pese i o se mea e ngawelo, e mawhai o na ngawelo tua pe ale leilo nā moina. Pe ale sao fo i o nā moina. Ele ngata fo i la nā, e ele mea tupu pe a e hamo amo sa tauro. Ole a, e mawalo malosi. E mawalo malosi, ma mwhai na wha au popo le ma mafa o le sa tauro i a te oe, au e matua wha le nganga. Ina i oa na o le se lau pau na ia te amo i le teimi ma le teimi. Ia, ma whai le se lau 5. E i tangata o le vāna, amo le se lau tā lai, sa onga pe a whai, tā ulanga, alofo whai whiau. Ia, se lau tā lala nā nāmo mai ai le awhiwe se lau 5. O le ai amo. Ala si isi ia i lunga le tongi. So e pese i o le wingal nā upo le li, e le mawhai o na whai oe mau uso. Se i wanga nā o e whaafitia oe i a te oe. Amo lo sa tau. Ia o ne e muli mai le i a te au. O le si manatu mana i ala le mele o le muli. E teimi le lei, e teimi le anga. O le ngā lue ngā le li e le nā o mea le anga. E le nā o ni mea whaingatā. E le nā o ni mea le tau aloa. E fu il fia. E fu i le travel mai lea nuu i lea nuu. E iai le apalaina i nai mela i tipu. O whea lava le sisio manga o loo iai oe. A e muli lava i lea li. E mawhai lava e oe o na whaafiti oe i ate oe maamolo sa tau. I le mea o loo tuto ai oe le tua. Ia e le ngata fo i lai le theology. Ia all the different levels. So se level lava investments lena tatu tala noa ai nei. O tangata na te whaafitia o ia i ate ia lava. E tau o le contrarian investor. And all the investments that she would make are counter to what everybody else is making. So o whate te inga le nā le technology. La uwhio sofi, mātanga le technology. A elo manatu tangata tama mai o lo lato vā iliina le real estate, o lato su ea ia le suau u waipe o kampanina o out of favor. Ia ma airlines, ma cruises, hospitality industry, hotel, Airbnb, elo manatu. E tu lai mai ia tangata sa olo invest nei contrarian investments na. Ona ua mawhai i lato, ona whaafiti i lato, ia i lato lava. So i ele application o whetalenga leli. Ia at tau lava o nā amol sa tau. O le si nā mea Manuia. E le mawhai ona tātou maua se mele le au normal tinga. I think e lo umai tātou mena a mo isi tupulanga ia o whai mai. Ia tonu lato te le i loa ia le manatu le nā, le tō whamanino le nā, o lo te inai ia le tō te leo o tangata. Ai le ngata lai le nā, ia ai le tau tu lia fo ia matua ngau e lo tua i se satau. E ma whaila vai oe whainai satau ro laiti. Whaini nai me laiti. Doesn't have to be epic. Let's see, what else? Ia, o le mulmuli ai le li ele se me mawhai na whai e tātou. Ai sea, leanga ua a fio le li i le langi. Leanga e le mawhai na oti se si mo se dala lei anymore. O le se si fifa malo si oti. Ma ua leo toe, let's say ua leo toe require ina fo ile mele na a whapea ai a te oti le dala lei. Masalo pe leanga lo ulu. Tauna wa isina fo mai. Whaisau tala vai.
ona ua lea o toe require ina le mea lanā e lo tatou faatuatua atonu o loo faipea lava e nisi atua a o le atua le o tatou iai nei ia ua lea o toe require ina le faasataroina o se tagata so o le mea momoa lava lanā e tauna lagona i tatou e lea o toe mafai e i tatou ona mulimuli i le alii le gata ua maliu i le lagi ia ae ua lea o toe maliliu foʻi i tatou ia e lea vesea i lava le faiga o le taulaga o le mea lea ua tupu nei ua lea o toe taulaga toto a loo faipea lava taulaga ola o le ofo ina atu o se taimi o se tagata e share atu ai manatu o loo iā te ia te manatu o le isi lea tino mai o le taulaga i o tatou foʻi tupulaga o lou alatu i le grocery store o loo le aʻu ia tupe asiti nā e faatau ai lana grocery ona e fai atu laʻia mai so togia la grocery ona i mea laiti a faapena e amo ai oe lou sa tauro ma faafiti ai oe ia ma tatou mulimuli ai i le alii ia ma lelei iloa taʻua le matou food bank o loo faipea ia solua na fai foʻi ana nafi ia o laʻu maitau i ai masalo po o fefefe tagata a o laʻu maitau i ai ua mai tagata ma laʻu apa ia o tagata foʻi ia nao mai la solua ua mavae ia tate fiafesili atu i ai po o fea o laʻu i ai me ia ai loo manatu ona o le mea o loo tupu i lo tatou atunuu ia me seʻi nei Amerika e loo mautinoa e tagata po o fea e toe maua mai ai la latou leisi a latou siaki e le o mautinoa i latou po o fea e maua mai ai se isi tupe fesoasoani o latou aiga o le mea lea o le atapena i latou po o fea lava ia lotu faalapotopotoga o loo mauafua ai mea ai ia o le mea lanā lea o loo i ai ma ua faaluaina le afaʻi o tagata e masani ona maua i matou i le vaiaso o mavae versus ana nafi o le mea la ua iloa lea ua matano toʻatele tagata o loo e le gata o loo fia manaʻomia ni mea ai ia ae o loo tapena foʻi mo le lolo lea o loo sau le mea lea o loo faamataʻu mai le lē mautinoa lea o le lumanaʻi me na lea o loo tapena nei ai tagata e malia lava la ua e uiga o tagata na e pei foʻi lava o so se mea o le lalolagi e inai tagata na e tuai atua pea latu foʻi ia la latou tuaoi ma fai atu ia o lea ua maua mai lau pusa ia le iai le moa o le iai le fasipuaʻa ia ma tele ia ona fatoʻao mai lo laia ia o mai la ua uma ia mea na ona fesili laia oi latu laʻu nei pai o lii famai o le ia lana moa na mai i le tou kalesia le usau o le se moa mena tāua ai le mulimuli i le alii leaga foʻi a le mulimuli o i le alii e le maua e oe me ia e loo manatu le mea nana tupu e loo manatu lau soo ia toʻasefululua na muamua atofo i latou le manuia o le atua ona fatoʻa pasi ai le fafele le lima afe lea ia ona i mea lana totoe o mea nana tuato i le vaega ma avei tagata o nuu ese ae o lesi lea mea ua ou iloa e tatau lava ona tausi muamua i tatou lava tagata e tatau ona support e tatou tagata atinaʻe aʻoga e kalesia seʻiliga tupe e tatau ona fesoasoani muamua tatou iā tatou ua a tatou ane foʻi lava le tusi paia o loo sapasapaia e foʻi e le alii ia uiga na famai le alii ou te leʻi sau lava i se isi na o le mamoe lava a Isaraelu ua se ine sunema ina i faamālōlō na tamateine e lē maomao penina i uli so a faapea lava tatou te faamaoni ma tatou ane ma tatou iloa le alii pe ona faamaumauina lona soifua e tala tusitala
ia matatu tanga I fo yo tatou fo winga yo tatou winga e finga tala mon tatou waro lofa I tangata I fafi vai o le tui manua tu moe ale maloro se fo la lei o ona peleina Yesu fa pe fo ile sunga I fatonu ia lo fa talofa mai ia vai ile tatou malai nei malo lava faftai. Please turn up his microphone volume a little bit. Yeah. Faftai lava mo fautuanga. Sometimes fo I vai e le upule e watu ia le whaalongo. Whaalongo. Te le lope na mau mai o le tatou tosi nai I le episodes fo I wo mawai. Power is in the listening, not necessarily in the speaking. I se awa fo I tala nei mai le vavau. Ele ni tala fou. Ia e fou la le whaalongo. E fou le tūlanga ua ielo savalinga wha le whatuatua. So a whapela wala I se whatufunganga e te tauna whatufunga unga, whatufunga ina uma I tangata o le tatou I Outou Manuia platform. O le nā. Se I whafofonga lava I lau whaalongo. Te pena le whaalongo. Te pena le ele ina ia pa u ia I le whatu le lei. Ia tupu mai e ni fua se tele. Ia o le tatou mafutanga nai le vai aso o mawai. Let's see. Le lope na o I le vai aso o mawai le manatu lea. There's an archetype I America. E ta ua le John Wayne archetype. Masani o matatou I le tamaleo John Wayne. Po le halava ia se me foi ala e fiumana o mia ia se tangata malosilo na leo ma fatonu tonu ia India ma fai fale le si cowboy saloon. Ia sa lava John Wayne ia. Fatulanga o mea uma. Whaonga le leo. So pe le winga o tala. E mawhaia John Wayne o na whaia so se mea lava e fina ngalo maloto iai. So pe le archetype la le nai I le malo Amerika a wa ai mai tangata I tangata Amerika. Tangata mai fafo I tangata Amerika. E pe le archetype le nai e tuanga iai. John Wayne. E whapena whai la lato tilo le tato Palestine wei nei Donald Trump. E papa ua I ona manatu. Ia tangata whai mea mawhai. Ia tangata Amerika. So o le whaafiti la o oe. Mo tato waia nofo nei America Western Societies. E pe o le mena. O le whaafiti I tato le mawhai I tato o na whai o mea uma. Ia say no I tato I le whao so songa lea e te mawhai e oe na whai o oe le tamoleata o oe John Wayne. O li si na whaafitinga e tau na whaafiti da. O nei e si o mie I tato e le archetype le nā. E si o mie I tato e le manatu le nā. Le al manatu. E mawhai a oe o na sui ia le tūlanga o lo tamau ainga. Ia te oe lava na oe lava. So o le whaafiti ina la o e te tau ona whapeina ona whai. A fuli fui la le tupe. Mo tātou ia whaatalitali I stangata. Mo I tātou ia whaalangolango I stangata. Mo I tātou ia whaalangolango tu la whai I le community. O le whaafitinga o I tātou le nā, pe whapeo oe le nā. O le tau mawhai e whai sau John Wayne. Tau mawhai e whai sau manatu. Tau mawhai e si ilo lima. Tau mawhai e sove oe I whaafitauli. O le mea nātasi o le whaafiti oe o oe. A whapea lava e le ititi lo leo. Ia o tau na si ilunga lo. A whapea fo e malosi lo leo. Ia tau tutu I lalo. Tanga ia po fea o iai oe.
O le mele o te mai tauina pea a whaisa mātou tala po se meeting po se me whai e mua lava leo te tele tangata papalangi. O le mela ala e te tauna whai e tangata papalangi. O le whaafiti i lato ia i lato lava. Tom whai constrain i le malevolence. E appetite o le tangata e mana o lava e whataunu o le mela e manatu iai. O le whaafiti la e oe lava. O le whai o le me ese mai nei lo le nā. O le whai atu i le nā le ai. O le la whai le me lea. O le tangata la e mawhai ona whaafiti e i i lava. Ia o le tangata nai whai maso o le li. Okay. Ia ona whai lola e o le fisiti. E le ngata o le fisili o ai o e muli i ai. Ia e tau whai le fisili o ai o muli i a te oe. Wa whamaila le li. A whapeto te fia muli mai a te au. Whaafiti o i a te oe. Amul sa tauro. Ona e muli mai le i a te au. Ia a Filipi lal tupelna. Ona e fisili lola ia po o ai o muli i ai oe. Muli i ai oe, number 1. And number 2, o ai o muli i a te oe. O whea o whai eisa utala ma e wa ai atu o ngā o ioi nisi. O whea o whai eini o manatu ma e wa ai atu o pongi e tangata ma ua hape pele ni whalaput putonga. A wala e te tauna whai i el tala lea i tangata o lo muli tai i a te oe. E le mawhai on e muli mai i a te au. Se wanga nā o whatufunga ina oe i le whaafiti o oe. Se wanga nā o amo mo molo sa tau. Ia ona e lolo leo na muli mai a te au. O vanei maltau sanga o whai tato prokalama sa te lai na mamanu ia maa te tele. Maa te tele, maa o le theology, epistemology, philosophy, maa te tele. Ia le la ua o le teimi e nini i ele tosi ma a mataloni nai specifics. Ia ona a matalo le ona luka ngā tai whale o le wha moenga lava. Ina ia oane i muli pongi sā le tangata, i le istangata. A wā a e whapeina ona whai. Ia ona manatu la ia ua to i lalo le mafuanga nā leina whai prokalama. Ai a maua sou leo, a maua lo manatu, a utu le manuia o le tua i a te oe. Ion e tu lai mai fo i la ia e fsoswani le ngā luenga. I iou lava taimi, ma le whatufunganga e peona watu e le tua i a te oe. And that would be a very beautiful thing. O le whanononga nā li o tō manuia. Ina ia tuwhi tau whao le manuia o le tua. Ina ua uma o na mamanu matu i lalo maa te tele ia o le whaavai o le manuia o le tua. So o te manatu o lo maua uma lava tātou prokalama, taru mai lava na amata ia li o tō manuia. A mawasi te mea wanoa to e fo i tua. Ia ona ia i lola ia o nisi fsoswani fo. Ia le avesea ia le fesili wa pe le sile nā mea o lo o unfold pea ia le finangalo le tua. O lo o matala mai pea le finangalo le tua. Te mi umalave te mana vaina le o keseni. Mautu ai le ola i a te oe. O lo whapena o na fau mai le whaalia le tua i a te oe. So o le winga le tala, e le se fina ngalo le tua na whaali tasi mai o na umai lea, lua fe tausanga taruai. Pe lima fe foi tausanga taruai te mi o mose ma i lato. Au le tua laval nā tasi, leo lo mafuta ina lo mauli, ma lo mauli, i le taimi nei. I le taimi nei. Pe a whapea lava ia i tātou ia le whatufunganga e utu ailo na fina ngalo. I tua mantunga i la susa e pe ola o i nati na tō i le wingo mene o rituals. O le ritual e pisa i o se mele na o lo o whaipea lava pea.
e peisi e suna amatanga i se mena tupu ana mua lava. Ia lo whaawa wina pea. Ono se wha moe mo le lumanai. Ono whatula ia o le magic i le melene o le ritual. O le mea te whaia i le taimi nei. E te whaia i le taimi lumanai ma le taimi i le tuanai. I le taimi nei. So, o le whateita inga la a whapea e whai mai le apostolo Paulo. O lea lava pōna whaalata i nai le li o Yesu. E mawhai o ena e whapea. I lea lava pōna o whaalata i nai le li o Yesu. E mawhai e oe. E mawhai o ena e whapea ina le sakarameta pa ia. Ona e participate ai lava la ia. I le whasato roina o le tātou o lei. Male au mainga o le whaoratanga i le rarulangi. I le taimi atasi. Ia, atonu ele i ready le to tele o tangata mo nā fo'i manatu. Awai peo no whai atu. O le mawhaanga nai te tauna tu i lalo maa te tele. Maa whatu tua te tele. Ina ia paula ia i le pepo lea. Ia no fusao lava le mea tauna. Ele disturb ina ia le whaavai o le whale. Whatu tua tangata. So, umilala utala ona e whapenale wing o le malai lea. Tosini ni iai. Yeah, let's say, I rebuke you, Satan, in the mighty name of Jesus. Yeah. Quick to listen and slow to speak. I challenge myself with this all the time. Holy Spirit, rain down. Yeah. Whaaftai vai. So, o le vai aso lal nā o mawai. So, o le vai aso lal nei. Pei o le tusi whaitau o le esoto e sifuru lua. Tasi e sifuru whā. O le tala i tapena ina o le paseka. Ma le mala muli muli na o i tangata Israelu. Esoto e sifuru lua, tasi e sifuru whā. Vaso yon tua atu lua epe tasi epe lua vaso tarua in tato mafofau e vala uino mose. O lea la ua o le vaiaso le nei. Walu mose usta i le tua. Ave mala i a farao. Ia atutoe la le mala mulmuli lea. Fesili ai se ae mana o mia e le tua le taulanga toto. Pe o le mea nā lea na tula i mai le suenga lea o le tuspa ia. Awa atatou wa aine ia i le tala lea. E se a le whawhawina o le tala. Ai se ae mana o mia e le tua le taulanga toto. Ia tofu atangata malana tali iai. E le o ia te au fo i se ato toa o le tali. Ai o la ua tilo iai. E fia mana o mia lava le taulanga. E fia mana o mia lava le taulanga ina ia ui ngā le soifua o le tangata. O te loi lopo o fea o iai le malanga whatutua. Ai eila i ite e mafua o na misi mea ia te oe. O na ele o whaia sau taulanga. Eila i ite o le mafu anga ngao ai lo soifua. O na ele o iei se taulanga. Pe taulanga toto, taulanga ola. A o sina amo ina o se avenga. Pe o mena. O na olo e wha pele lava oe i ate oe.
Ona olo e coast pe lava le lau fau malu. Ona olo o le mafuanga nā le ona le meaningful le o langa. Mafuanga nā pese I e to toso vae pe ausu ngaru. Ia o le tala le ia kaino ma apelu. Mai pe ona whai atu I teimi fo I ua mavae. I le amatanga. A o tangata ola mua lava I le langi nei. E pe ona ola I o e mau. Mai amata le tala e whana nau mai ata mane e whai ala taulanga. So e tā ua lava la le whai taulanga a le tangata. That's what gives your life meaning. Is your sense of offering, your sense of responsibility, and your sense of carrying a load. You can't just breeze through life without meaning, right? You can't just say, life is good for you, and then you don't do anything. No, because then you live this empty life. But if you take on a responsibility, if you say to yourself, I'm going to make a difference in someone's life, starting with mine, then your life begins to sing. Mata na pese lo o langa. E te alai fure tai au e pese I o la tutu e se aulama. E te le fisilingia po au me whai ma. Wa le sila tūle tauna maua e uma I tātou. Le whailau schedule. O la mi o le whai se matou ainga. Alai whala fisi, le ala me whai nei aso. It's sort of like a reminder, but e ia tangata, e misi tangata entrepreneurs, e tangata whaelele le ina lato ngā ruenga usu I e tahe ao. Mesa temi nei, tos furu miliona la whai tangata unemployed I Amerika. E fia mana o mia e early schedule. O umale ngā ruenga lea sa e usu I ai, sa whai mawhata manu it provides you purpose. Ia, de milan nei, ia le o fisilingia, po le halau me whai tahe ao. So whailau schedule, keep a schedule. Wa o me lau o iloa nei, e le fia mana o mia le whenga ruenga o I le valu I tū la 5 aso I le vai aso. E le hai. Ma whai lava ona whaisau schedule le ma whai ona tu I ai le ta whao vale, tu I ai le miti pefu nai tū la belua, play video games. Ai e whaisa schedule. Ina ia e loa I le mea nai alu ilo teimi. It gives you purpose. And like I said before, it doesn't have to be epic. It doesn't have to be earth-shattering. And whai ana whailau schedule e vei nai me la iti. Whai tau le tusi. Moe. A matarola ona whai e oe nai mea na ia ona e loa lola ia. Le amo le satauro. They take responsibility. Ia ona ui ngā lola I olo soifu amalo wola. A vai nei fo ila I whatonunga o le paseka mua. E pe e eilo na winga le na. Eilo na winga na. Everything is particular and it's precise and it's intentional. Le masania Outou o le aio a reto. Whaafewheteina. Ai mo le aso lava le nei o le Passover. Ia ai o tō le areto le whaafewheteina. Ia oa le mele o le areto e tu I le whewhete o na whaatali la ia si baluni lunga I le balunga. Ia na whato atao la ia. Ia whamei whatununga o le paseka le ai. Le si whatununga o le paseka o le au mai o le mamo e peti. Po le oti foi. O le mai se oti matua. Tasi lona tausanga, mua I o naivi. Ina mai la ia whawhanga. O le alu se teimi o tuli e le oti o na mai la ia te pele e tauna mai le oti. Po le mamo e foi o na wha pele la ia mo le sul whaaso. O na whato a whasi e le whai e le paseka. Me sua malie, au o tangofia, ai me ona.
a olo lai le teimi e fai el paseka ia whatatau lava le mea ai e te tau male aso a mai lava na o se tamai mamo e lava ilo tō ainga whapeo se ainga tō tele nai mamo e se lua a whapeo se ainga tō le titi ina mai le mamo e tasi ma share ma lisi tua oi lisi fui ainga tō le titi so le wingo le tala e pe e le intentionality o le atua il paseka so e le manatu e tau fuen whapenal so i fua ma le ola o le tangata e le te tau ona yeah, you have to be intentional yeah, I'm very intentional whapena I nai tosi ni ina ai o fui ni ngalo I tato le intention te lea le atua there's a content intentionality and then there's the context intentionality. Fa mo te le lava le tua o le fa sanga lo na nuku ia te ia. Yeah, and I think I know for fact that ma fasili le tua. The intention of the tua is to keep his word to his people. Ina ia sanga fa tua ina pe o ia. Wa o se tua ele tu mavaenga. O se tua ele tau sifenga. E la fo e tangata. O se tua ele relevant ma le alofa I tangata. Ele tu e tapo ia le nai tua. So ilo manatu e whapenale winga o le paseka. Ele ngata o le intentional at the content level, but also the big intentionality at the geopolitical, physical level. Ia na whemaila I o le whatununga. Fusi lo surunga titi. Ma aile mamo el paseka mo se vai. O le winga o le manatu. O le saru ai. Inu eto le ngaru e ngale tu. Te pena o e le whape umolona ai ngula loa. Te pena o e umolona ai naua pi o se vai, sa vali loa. La o tatou. La o tatou le manuia. La tatou wo le nu fulfulaina. So e whapena le winga o le te pena ina o le paseka mua. Ia tatou mori mawina uma I le tala. E le ngatala na malingi le toto o uru matua uma a ikupito. Ia na malingi fu le toto tama I mamoe na whaile paseka I ainga uma Israelu. O le winga la tala. O ainga uma lava nei la wele ele o ikupito I le napo. Na malingi uma o lato toto. Ia no fola mafo fau le tio foi. Le taunto e whaia na mea. Le taunto e whaia na mea wa. No fo mo mafo fau. I nai ainga ai kupito. Na mali liu o lato uru matua. Te lelo ia oe a tangi alo loto. Te ofu I se tua. Te ofu I se tua le alofa. Te ofu fo I se tua e ngata mai lona alofa I ona lava tangata. Te ofu I se tua e whapito. Lona alofa in tangata. So pe ole winga leo o tatou tala mai e te tawan tatou sa ili whapea ia tatou tala o le tatou whatutuanga ma tala mai vavau o wane I folo mole I tatou tala e tatou wane whaitau ma tatou sa ili ia ma pale whea ngai fu I malmeolo lo I tatou atonu na yeise teimi na lelei ele na winga atonu na yese teimi na tatou fia tapo ia at least o tatou tua ana fia tapo ia e tatou se tua whapena. Atonu na whapena foi whaalinga le atua I on tangata. Ai iro manatu ole o toi whapea ina. O si I foi lawa I lunga le tulanga o tangata I lona pale whengai moro na uso tua oi. Mai lo manatu e whapena foi ona o pongi I tatou ele tua moro na whinangalo.
Ia, whaatalofa atu ia Luisa whamausili. Ia, whapefo I tala Bailey whawhana mafuta mai tato po kalama ne waitau. I would be curious to take your questions for issues here. Langa le whengofie ia issues here. Atonu for whamata whengofie. Ia atano whamata wa ai ma apalai le soifua ma le oloro ia tato. Una tato fesili lea pe ai se ai ma walunga wha ai le paketi military of the United States. Pe ai se afu ile mafu anga ya lai ona to tele tato tama whanau e oi vai ngā au le malo. E pole afu le mafu anga e talo sia e le o whainga ruenga. Vai ngā au le malo. Lo ia yo tato tangata, I can understand that. But ila tau ia ia lo o whaatupua ia vevesi le tua ma le tua lolangi. Pele o te tau ena fuli le tupe. Te whalta wala e tanga I te toa. I mena pele o te tau ena whaisa tātou tala iai. Pole afo I se lalo langi e tū lai mai pe afa pe ave le biliona ma biliona o tālane e alu le military. Ai avane si ni 9 miliona. Se lau e ave whaise si prokalama. Ele ave sea ele malosi o le tunu. Ia pisi I so swani fo ia I lato. Lo a whaina le nei. Vai tau e mese le COVID-19 o lo whengai mai tatou. Ia la ato e vai ia tatou foe tatou pese lea. Ia ona whaawau le tatou tanuanga I le situ. Samoa, Alomaya, ole vi inga I le tua, I mea o pizza luma. Yeah. Peo la tavita na siba I luma o le tua. Se ale mea tele se e mai ai, mo Yesu. Mea o fia poto mai, tato si ile fa petai mua mua le vina. Ya Yesu lo tato matai. Awa o ia ua mafuai, le fata singa le nei ua pai tato fia fia. Ya Yesu a fata simai. Wakati mama ese e mai la usiba. Le matango fie lato wafa aola ina. Wasuia nei ole olanga. Uasiba nei faale anganga. Wa o fia fia. Yesu ila na faola tanga. Wa o fia fia. Yesu ila na faola tanga. Tamo fia la faola tanga Yesu. Yeah. Sigo maya. Yeah. La tato tu mauia. Peyo la paulo ya kalatia. Fa malolosi. Alulu e malefa amaoni. Ia tu atu lautaleni. E tau tua I pe amoia. Le tau langa ola. E mali e pe alava mapaia. Wakati mama ese e mai la usiba. Le matango fie lato wafa aola ina. Wasuia nei ole olanga. Uasiba nei faale anganga. Wa o fia fia. Yesu ila na faola tanga. Wa o fia fia. Yesu ila na faola
ese mai la usiva le matango fie la to wafa ola ina wasuia nei ole olanga uasiva nei faale anganga wa ofia fia Yesu ila na faola tanga wapatili mama ese mai la usiva le matango fie la to wafaola ina wasuia nei ole olanga uasiva nei faale anganga wa ofia fia Yesu ila na faola tanga wa ofia fia Yesu ila na faola tanga wa ofia fia Yesu ila na faola tanga. So fa pela vala ta se manatue ta ape mo ita do il segment lea. E te tawan fai se taulanga. E tawana amo se avenga. E tawana fa fiti o ia te oe. E te tawana muli muli. Ia a fa peina la ona fai o lo soifua. Ia na tula i mai fole o nisi fesili. Ia na watu fole le tuan me ai e tong leso. Wa le sila me o ne ngalo i tala lea i le faola ina i le tua o le whanaunga Israelu mai e ku. E whapea i le tustala o esoto ona whaama a aina le well, a tonu e le manatu mamafa i elto tele a whapea ai whaamamafa whaama a aina le tua le loto farao. Ona valu leo le tato ulu ma whapea. O lona winga la mai le tua le mele na tupu. Ia, e tofu atangata ma na tali le fesili a te tawa ona whai le fesili. Le avese ai le te tawa ona whai le fesili langa a whapela ve te tuli au pō ma whamaoni lo susu i le tua malon whiningalo malana fionga. E tawana pale whenga i malmelo iei oe. Whaama a aina le tua le loto farao. O ma fuai ona te te i a Mose. Ia pese i o le tua le play both sides. O le ngata ina vala au Mose alue mai on tangata i a lefo ua whaama a e le loto farao. Ia pena whai atu fo i session so mawai e re ase siu tātou i malamalama i le tua. A whape fo i whamalosi o e whai mai e malamalama i le tua. Ia o na mautino fo la ia e leo i ate oe. Ai le avese ai le te tau na whai le fisidi le tangata ola. E le avese ai na tau na whai ona su e bel tangata. Ia whai ona malamalama ato toa ale malamalama i le tua. A malamalama o ia i ate i lava. Langa e lo manatu o le vaenga le na tulia le whanaunga Israelu ina ua ese. Nai fita ia na mali liu ina ua toe ufi. Ia le sami ula. Ma whanoa ia le ngata o fita au solfanu o mamanu. E lo manatu ele i loa le la tau le memo. Ele i marama lama le la tau le memo le sa le o tatou whaitau ne ia i lima whaitau sanga. O mawai le memo lea whamai e whapenale wingo le tua. Awai o le melana e tawa iaune whisidi i tātou tangata o lo taita ia i tātou. Whea ea le tua le nai. E sawa i whatununga le nā. Ia mai pese i o nei tātou i le tūlanga o e lua ia whilwhilinga. O le tua le leima le tua le leama. E tauna whaatufunga ina i tātou i ni e whitiwhiti. Now, mo tātou wala,
Ia, e umol tātou teimi nei. E whanau tātou manatu. E uti fo i o tātou langona. Ia na tātou wa aila ia i le lumanai tupulanga lalovaoa. Ia e tātou mawhau fo i the contribution o tātou tua ama mātua la alfa tua le ua whapea ina i tātou. Awa ana whana nau i tātou i Korea. Kole ele ngana Samoa i tātou. So e pese i o mena ano whama mawhau i o tātou i loa la ia malenga tete le tāua o le tua. Tāua o le tua. Leanga o lo o fau mai pēla na whaali ia i tātou i le teimi ma le teimi. E o mai lava i le teimi nei. Ia o le asale nei o le saole tala le lei. Whamna tuina il se lau iwa se fulu o tau sanga talona o mai tala le lei o tātou lau whanua. Ia mai o nae sila fia o mai e tangata le tala. A me se tātou ia na ola mai i le kalesia te iti. Mai le to e tau whamatala ina. A pese i o nai langona ina e mawhai ei ona amose avenga on the one hand mautu fo i se manuia se waina fo i teimi nei. Ole me mua na o si ia i la sosa. Na saule waa fe i safune. Fe sidi o lame alai na fe safune. O le tali ona o le nuu leo pua sei. So e ia le winga le na e le mafu anga ala i ona o i nei le platform le nei au te le o i lesi platform. Ona pe e fesota inga whaatangata. E fesota inga lata. E le ngata lai ai tātou Samoa. Le tātou tunu e whapenafo i atunu o palangi. The power is in the relationship. A whapea e se mea fia au sia e oe e te tawana e loa lo vāwhea loa i maisi. Maisi tangata o lo sapsapai alo wha moe i se mea te fia au sia ina. O le si moanga ngana o te whaalongo pea e nei blood is thicker than water. E tā ua lava ia whisota inga whaatangata. Ia ata whaalongo la ia i le atululunga. E whamai ala lātou whatu i ese e whaasanganga i le nepotism o ne whaupule i lātou le conflict of interest. Ia whisota inga ia. Ia na tūlei atuela ia o isia lātou guidance e pe o le safe harbor laws. Arm's length transactions. E pese i e whaapili e le namu. O le kamela le folo patato. The power is in the relationships. It's all about who you know. So o le melana o whafango ina ua. Pa aia tu sa valio file mo a fe sa fune. Lang o le nu nao o pua sei. Whamailal tala o le tatalo mua na whai i le tua le neio apera amoma. Le tua na watu e Ioane Vidiamu i tatolo lele. O le tatalo mea ai na whai el tina. So e le winga le na o tina e au ala latu ina i lau. E pese i ele o tangata taualoa whauea po Ioane Vidiamu po isi fuiti ako no mai tahiti nao mai ta ua latu suafa au tina lava tangata e pese i ele manatu mamafa i tato whatala le iai ia whapenale au maina ele atuolo ne finangalo e tawala mai tangata ia. Ma a tātou foi lava i tua i a tātou maatetele nantu i lalo i le Outou Manuia. O lesi nā maatetele.
tātou fisili po le ale winga o le atua ua whaalia I tala whaasolopito ma tala o le tātou whatutuanga. O le tali o le fisili na e li lifa lava le fina ngalo o le atua I tama vale vale. Whaongai le atua mea vai le orlangi e leo mea malolosi. E alu lava lona manatu ia I lātou o loo. Polonga. So fa pena fu la tau na fa ile kalesia fa pe fa maoni le kalesia tuli winga ne o keriso winga ne o le tua na fa alia Yesu keriso ila na ngaluenga ya te mine o tele na ngalo tanga tamativa musu tele lava e fa pe o ene e sa use ainga fa le tono ainga vale on tangata le mana o ata o atu to feo I tu mai te sau mai fea ma fea ya ape le fina ngalo na o le tu fina ngalo le tu I tama vale so o le tala na ia safune so ta inga mo pu sei ya e whapea le winga o le o tala tustusia. History is written by the victorious. Ia o wai o le sila mea na o si e le sa fune le mata vaile ia ile vaile o le mata o le lelo. Ele o wha mai pole ale umina no nofo ai ia Ioane Vilia Muma ti a kono inai sa fune. O wala fu fatali le la sa fa ile fa tasina o anga o ana so lai o mai poru tangata so msaro la pe tele lo toru fa lima na ya so o ye ina mau te ite lava na yese te mi na fa pe ai e tangata o le no le mato vai le nga dai se fa ya tu le tala o le vai ia na whamatala lola ia o le vai. Whamatala le tala I le tuna, mai fiti, sa ili mai sina. Whaiatu sina ai mai mata o le lelo. Ia o wala au tau le le, au mai lo fasi le tuna. Ia na tutoro la iora na uru, le whanau mai le tātou niu. Ia atonu o se tala whapenana whamatala ia Ioane Viliamu. Na tupu e ia te ia le ne mautinoa. So le lea ia li. O lea I nei le atua a tātou te leiloa. A wā a whamatala la le tala I le tuna. O le nai ei mame e fia mana umnia se mata au pusisili. O lo ia I le lofa. O lo ia I le ola ofo ina atu. O lo ia I le community. Ia o loo iai foi le ngata. E ia le ngata I mea uma. Pole alawa I whea le paradeiso mānei le te penaina. Whato angai e tena o le lei mamata ngofie o na fua. Ia le ngata. Ia. E lalo manatu a tonu e whapenana whautua I nai ia e Ioane Viliamu. I think o le mauti nofo nā tau nei a I tatou. Lo ia I le tu e mea uma. Ia pawala le fesili. Ia pe whawewhea ona. Ona utu vai ma. Whawhea ona whaua tatou whale. And I think I've used this analogy before. I said if a fish and the bird were to fall in love, the relevant question is, where would they live? If a fish and a bird falls in love, where would they live? So le wingala tala, tau sili tala lei, ia tawana va aita maiti, tawana va ai po fea o fia ai tangata I ona avele I o mea ai. Wa sili atu na tau o le
whaatinoina o le alofa lana ma le mataupusisilina ia nai lo so seisi lava manu lo ti po se manatu e mawhai ona manatu i le tangata. Ia, o le isi la mea na o si ia, refesidi ai sa mea ua tele a ina o atu ai tangata ia nei fo i vai tau o le teimi. Afe valu se lau, peo ina asa tele a ina o atu tangata ia i le atu Pasifika. So e la le manatu, ua toi whaitau nei ia tangata Kirisiano i le mātai o lus fulfa alfa upus fulfa. E peo lo i ele manatu le nei e le toi a fio mai le li se i vanga nā ua talai le tala le lei i tuli inga uma o le larangi. A uma lo na talai le tala le lei ua maua uma e tangata uma o le larangi le tala ia Yesu o na uma lo lea o le larangi. So peo le manu rau ti le nāma le manatu nā peina tuli ina ia le larangi le nā vaitaimi a fe valu se lau. Nana o atu e le ngata o missionale le atu Pasifika. Ia asa mai e fo i missionale mai le East Coast o Amerika ngai tonu le Plains. Le manatu ale tasi. E lo lato manatu e tatauna o a o le tala le lei ma le ola whakirisiano o ola pulea i tangata initia. American Indians. Mon mena satu lei mai ai ele te leo. So that was the force, the impetus behind it. Mena sa tele lava ino mai e tangata matala i tala lei. Ona ua ielo lato manatu. Se i vanga nā lava ua tala i tala lei i tuli ingo le langi. Ia ona whato a fio mai leo le li. Ia ale sila melo no lua. Pisa ina iele teknolosi. Mo sa moa lava ia. Na iele le teknolosi whapitoa na whasoani le sesu e ina o le vao. Le sapelu, le naifi. Ia maisia mea whaola whanu. O ia aisi technology fauna na o atuma missionale. O vai atu nei la tangata Samoa i mea fōia. Pa mei o whaingofi e ina aile soifua ma leo. Whamelea la tau tala. O le atua la na watua i tangata wapae mei. O le atua whalinau tātou. O isi atua e sa tātou tāpua i iai ma ave e la tātou whaatu e. O le lopo ani a lātou mena whai. Ia vai le atua lewa mai mai o ane vini a muma tangata papalangi. O le ngata na mai sa pelu. O mai whana. O e tufu o mai sol whanua. Il mana i o lātou waa. Ele tusa ma tātou pau. So, pero winga, there's a certain technology that was just right for the time that allowed people to see a God of possibility other than the gods that they're used to. Se la wivas fultau sanga taluai. Mai lo manatu afa pelava e mata i tuina winga na se philosophy te le ma se teknolosi o lo tu le ia ni mea. E mwhai ana e i ite ma e mate ia. Mate ia ia le meolo ia le fina ngalo le tua. Me meolo o alu fo ia ia lo na manatu. Awa me lau tātou i loa nei vai teimi nei. Ia o le philosophy lea e tāua le tangata. E o ngā tutonu le tangata. E tāua wai a te tau. A ua ia. E pe o le manulau tina leo lo o ta tele i nei vai te minei. Le tāua o le tangata. The sovereign of the individual. The centrality of the person. Wa lanu umai le tele o tu la fono. Whai mai lava le tangata o le o tue male ia o le tue female. O na whapea ina ia lea. O whai mai le tangata lei o a ue whapea. O na whapea ina ia lea. O mawa e tele le tāua o le tangata. Nā o ia lava. O manatu nā lewa tā tele nei. Tā wala na mata i tū i tā tō le mena. Ia ma le teknolosi lalo o tū le ia le tele o manatu nei. Ia o le internet ma le mobile phone. O le mobile phone i tā ua.
Alanga na ele te mina te pena ele internet e whaongai na i computers ma laptops. Al te mina ele ai, ua mawhai lava e oe, le malosi lau telefoni, ma le fasu lima tā la ile. Ile masina. Ona whai mea lava e te mana o iei, o ngā tutonu oi oe, you become this node. Ia e whai e oe mea ma whai ona whai, tutongi au pili, sefe au tupe, whatau o mea ai, oka o mea ai, tutongi lau rent, ili telefoni. E ngata whala nā awa iei ia company o te pena ina super apps, pe ole Uber, Alibaba, company saina nā e pisa i e mawhaia ia e oe ona e nofo i te tono o ecosystem le nā e maua ia mea E ofo company o Amazon, o te pena i latou ia apps nei te tele ne e mawhaia ia ona whaafeiloa i o langona, tali mea te manao iai, ia ma whaatawa ina atili e lava le whaatawa ina oe. As the master of the universe, as the central of creation. Center of creation. So e pe mena le oe nei. Mafuanga na le pese i ua. O le to te le intangata e fio i lotu o sea. There's a rejection of a master narrative. O le o to e fia manao se isi e ta watu e seisi ia ona manatu mona langona ona whae e mawhau. Mena le o iai, ma o iai whae ai ate ia me whengaru e ngai whawai. E whukutula i meleta o le cancel culture. Tala noa ama seisi e lungo le Facebook, po le telefoni foi. E whailo lava sana tala e telefifia iai ia unfriend. Block le no mela. Cancel le nā tangata. Ion e nofo iale na o i te tono le bubble. O ne nofo iale o i te tono le. Let's say, whaanga i etena. So le mela o tupu, le o to e fo i atato le amatanga. Whatoanga i etena. So le mela e na tupu, sida fi o matato le mena tupu le whatoanga i etena. O wa ai maile tua il tangata na ia whaia. O na whamaile o lantala, ele te tauna nofoto tasi il tangata. Whaurola i o ta, o whawhine. To o lua mal tangata. Ia aolo ia i fwoi tonu le ngata. Ia ngata lal nā na sau tu tonu. Ia amata lola i o le bau. So, o whaomi umile tala le nei, o nei, a whapela wa tātou te sa ili wha maoni i le manuia o le tua. E te tawa tātou marolosi. Tau fwoi tātou marolosi e fesili. E te tau fwoi tātou marolosi e fesili ia ma whaalongo tu toa Itali. E ui lava ina pa o papa le whaalongo Itali istei. So mena tawa ia ona whaatufunga ina i tātou I leo pongi o tātou limitations o tātou tapula. O le tino, toto mawalunga, suka, overweight, o mea umalava nai whawhangu mai a I tātou, o tātou chiusi o manga o I tātou o tangata with limitations. O le fia moe, o le fia ai, o le fia inu, o le mental health leisi mea te lele o ienei. O nā mea uma e te tauna o na tātou malama ato tō iai. Ina ia malolosi e I tātou e utu le manuia leo le atua. O lo to pule mo I tātou ia le se ngā ruenga e whaia nao tangata. Ia whai whatasi. Mo tātou aia. Whai whatasi lo tātou atunu o lo malama le tātou ngangana. Ia ua o lo te maita watu wa iwa tātou la wha mo moe mai o tō nā whaangolonga mai. So o le fisili la mo I tātou I le nei fo I vai tau o le tala le lei. O le ala tātou me whai le tala le lei. E Yesu Kiriso. O le asa tātou
ngā luenga. O le asa tātou reamo. O le ase whaafitinga o i tātou lava. Ina i mawhai ona whaawau le tala le nei. Ia, tō whatangata malana tali. Mai tau fu infesili tangata po le a mo ia le mele ta o le tala le lei. E tau infesili. Wa o le tala e le lei mo le isi. Ia, e wha le tonu le mo le tasi. Ia, o le tala e wha le tonu mo le tasi. Ia, le lei mo le isi. Pule tangata po le alana tali fo i malana ta. Ai e lo manatu whataitai. Si tanga i le si so manga lo iai oe. Si wa ai po whea o lo iai nai. Let's say ni nai la au tala e mumu e le wha umatia. Po whea lo iai nai mea nai e pesi i e taura wala au mai a te oe. Wai, taru mai le declining o le economy le talu e nei, le luafa ma le walu, luafa ma le iwa. O i nā pese ina na ato o toa i ai le pa o le consumer ina ua tele ana i tālafu. A o le pa le marketi le waitau le nā. Sa tele lava ina uvai atu ua toso equities o fale o ainga na i alato o fale. Na whatau ela ia pe feise whalawe lave, pe whatau ese waa, pe whatau ese tawa le fōu. Ia, ma le lei loa lava, e tongi tupe ia. Ua osola i lunga le interest rate ina ua uma le teaser rate. Ua whaalua ina e pe whaatolu ina fo ile pe meni i le masina. Ia ole mawhai tangata ona tongi. Ia na amata lola ia ona. Na to maunu le economy le vaitaimi le nā. Ele ngatalana a fiai America. Ia a pension funds umalawa le rangi au e whatau i lato mortgage-backed securities. E whatau i lato investments here. Investments here e whemai ele titi le pe meni le amatanga. Ia e mulmuli ane pia umal tolu whatau sanga i ona paluni la i e lunga. So o le mela nana tupu fesidi lola ia o le ale talo le lei le ale me o whale tonu ai, ia ua tusi ia mortgage brokers i tangata na borrowina tupe, ia ua tusi tangata na borrowina tupe mortgage brokers, so me tina anga ilo e leisa utupe, tutongi e talafu e te mai ale nā loan. So ule longa po isi si tuua i ai. Ia ua blame for il marketi ele malo, o so mai le malo whata uma e talafu nei. Ai ole mea na mai tawina. O le manatu lea e whaingofia mea uma. Le manatu lea e le fia mana o mia le amo le venga. Le manatu lea e le o manatu mai le tua ia i tātou. Le manatu le nei e mawhai au na whai i tātou me au noam le maua. Ina ua tele le manatu le nā, o le nāna tutupo i whawhita hauli nei. Ia manata te lo uma na matuara upside down ai ale economy America. O e fui company sa iai le nāwai te me ule o to iai nei. Shearson Lehman, ia Fannie Mae, Freddie Mac, pe o lato nā sa whatawina i ai tālafu. Ule o to iai nei, e sea. Ona ule whauta na whaia i lato le economy te mina. Ia mea o manei aro te lea tangata na leanga lato credit ina ua te toso whale le nā waitau. So si pera tupus me whapena i o tafa. O le si me leo o vai nei, mo meo company, zombie companies. Taru mai lawa na whaile le COVID-ID, le COVID-19 i amati. Na tau ma whaia i le malo e soani i company, whaila lato PPP. Ina ia tutongi pe lava tangata ma maua lato siaki e au noa mal whainga luenga. O mela o tupu o tula i mai mo meo company whapena e pise i e wai atuala e minoi mai. Ia e mo meo zombie whaile lele o i se ola i tutonu. E pe e company airlines. E tinga ana
vai atu ele o ye nisi I lunga o le waalele ai alua le waalele whalongo atui le vanga le na o me mai hoa I me tolu sfulu fitu la whai o le pasese le nei waalele tolu se lau ia la whai e tumuai ia le na alu sfulu fitu tangata ia la lelea ata vesila tu e fi se pasese apena alu le body passe se lau tolu sfulu tala e le round trip so onai me whapena e te I ite ai o lo I se mele tupu e mai pe ona whai atu fo I te me o mawai e le wo fola mai ia le officer company a whapea lo I se industry whapea e te taune e mawhawhau taune e manatu taune e ite e te taune e mate o po whea o iai le tala le lei mo company nei pe te tau e ona collapse company ne a tu face economy fo sisi company fo whatu funganga fo sisi ngaruenga fo ia pe wha awau pe lava zombie wha pe fiam na mia tu pe wha whangai tua e pe ona masani e o tātou tua a pe tātou te la fo I tupua ua tā I la mutu a tua sa tati tonu I o tātou tua ia sa I lila tua fo pe tātou te whaongaina e pea ia whangu pa o tua I e utu I le waina fo ia tō whal tangata malana tali ia manatu lava ia utu le waina fo I le whapangu fo tōn whamalosi tātou e la langa ni whanu pa fo ia wale waina fo ele manatu o lo collapse ia the capitalistic system I te mili nei ona ua tele ia tangata e le o si ia la lato o venga ua le o si to o tele foi ia le venga a ua utu I lunga ia le manuia ma le tamao ainga o le economy ia ai a whaina il pito I lalo so e le manatu le ua iei nei o la collapse the capitalistic system capitalistic system na mata mai le fitu centuri valu centuri ia le ua o le teimi ua tatau e ona la whai o te le o ilola po le ale system e replace ina ia le capitalistic system a le system le na au maia ia mea ai I lungo le laulau tu whanguina ia le vai whaile tioata, whaile cell phone, whapaleni mene I lunga o pātua o tangata mātitiva, ma tangata toa tele, isi atuno. I le o i nei manatu, le o amata ona tilo to toa I tangata. E mawhima ia o lava lea. O lava lea. Ia, mai tele fo I lava ia mea olo tutupu I le tala whātai o lo no pia I lo tātou tunu. Na al pawal mea o le fesili, whaalongo tutoa I ai. Ia ono koneti la I mea lo whai e le nganga o le tua nei waitau. Mai lo manatu e taha ua le toi fo I tala I o le tātou whaatua tuanga. O le mafuanga nā lea leo nei e tuspa ia. Mai e tuspa ia I tau sanga e tele. Leanga o te mi uma lava e maliwa I se tupu. E la fotuina I se whatamanu. Paua I o tala e make sense. Pau I o tala e utu I ailo tātou le ato toa mal wha le tonu. Ma pau fai lava I o tala wha malosi. Tala o le wha moe ola. O I tutono o tātou kanona. Mai ola o talo I a wha peina ona. Tupu pea I le langona nā mo I tātou. A mesi tātou I sa mo na ola mai tala lei. Le ua tele lava I manatu fo o tātou wa aifu I lava I ai ua taita fola le atu nuu. E whai atu ale tala I nei a mawhatua ai I o ua tele fo I tangata o whai o lātou manatu. Ma ua wha haupenga ina fo I le tele o tangata I mea o I loa. I le tele o
o tangata skola. Mela na te tau on tātou tu whatasi e ma se vai. Po le ase whaali mai e le tua e tātou. O le mea te loa e collapse system, the capitalistic system, tanga ina i le during the COVID-19 o le te maloa na e na amata i le Amazon. Whao popo le toru se fulu biliona, toru se fulu biliona i le whetau o whai o la na savings. E toru se fulu miliona la whai o tangatana, le ina la to ngaluenga. So if whawheo na o na oune le tangata e to tasi le tamau ainga whapea. Ia ai le mawhatia do tele. A tato wa ine whaila e le social unrest o le awa amata o na ala langa tangata. Ala langa tangata. E phone ia le upu lele o whaalongo e le reparation. O le vana i le upu ape le whautoi piki e tupulanga nei. I ma leolo o tu lei nei. Reparation o le tamu whaile e toi tutongi ia le polonga o tangata uli la tunu ule nei. Tau sanga e whasela ua tua nai. Ma la lato contribution e le economy le ua ta ua nei o le largest economy. The most successful economy in the world. So i lale manatu afa pe fina ngalo ta ita i o le tunu ule nei e tutongi le lato sala. Ia o le reparation lale. Le fofo o le mena. So o le winga na lau tala o la matana collapse i le system le na whaia ia mea uma nei o eliminate for the middle class. O lua wasu te lua ina ma interview o i ma ana meni. Mai pe o le mea na maua mai le matala noanga. Ua alua i lalo le union membership i le private industry. Aluenga pisinisi. Ua alu i lunga le union membership i le public sector. Rona winga o ngā luenga i ale malo, tine iafi, clerks, mo vanga le sa represente ana meni, pe waru i lunga lo lato union membership. So, o se mea na te tauna whai, ai se a ona ua leo keep up i le private sector i tutongi o tangata. Ua le ngata i le nā, ua sipia lato ngā luenga i seina. E tango fie e sa tono le tunu. So me la na o whapea ina ia le union representation. So would disappear the middle class. Wole o to yeini tangata e le o ngata tonu e pa u i elma mafol la au e whengai i la tō ma le avenga ma mafol economy. E tutongi ni tutongi le lei. Wa le telo ngā luenga na walu i seina. Ia. O te tuto e la i o tangata whainga luenga le malo. Ia le whaila ua le o tutongia e la o whaipisi nisi ia taxes. O le mawhaionga whandi e le malo. Ia le si ia i lunga i lea. Tausanga ma le tausanga ia lafo. So, o mea whamatala ina i tala lea. O na e whapena le winga le o iei nei le si o manga. O le tato o tunu. O le wa matana ma lepe i a whata manu sa masani e tato. Ma le fisili la. O le ala ngā luenga tauna whai e oe mao. Ia. Tofu tangata malantali. Ea taun tato wō e le tusi. Taun tato to e foi. Tala o le tato whatu tuanga. Taun to susu e le tato kānona. Tato te maua mai e le whasinonga. Langa le o to e foi a tato i le amatanga. I le whatoanga i e tena. Ino manuia le tangata. Ia ana i ele mena tupoi. O sau le ngata. Whaososo ina le tangata. Ia ona pa uro le o ia. Student loans leisi mea. Mo i lato ele o mata i tuina. Ua mai nei whai mai. Masani no tō ainga le kolisi. Leai. Ere masani mātou name o kolisi. O moro laval high school whai ngā ruenga rota me titi e sue se. Se me ai mo le ainga. Oh, okay. O mai ta me te o kolisi. Awal po pole se tupe. La wha tupe atu e mātou. Ai pawala leo lona. A umana tongi me leo leita alafu lea. So me lawa tupu. O encourage nene ta me te o. Ia au le tele o kolisi. Ele ni technical schools.
na o kolisi fa le mafau. They're cerebral. Se tau le mawai fo ilo fa tupunganga. Moa wai e lea o ngai se fe au se ainga. Lea o ngai fe se umu po se suavai. Ia manatu ia sawa ia. So o mai ne lata maiti nei o university. Ia o fa tupunganga na fa tupungai. O manatu e o fai tautusi. O mo fai tautusi o na mafau lea. O mana mafau na tusi leo lato essays. E mawhai a lato upu, a lato saunoanga, a lato upu tetele. Ia paule nao le mea na mawar korisi. Ia ele o iaini scholarship mo i lato e whaia ta avale, ia wafu waru ta avale seina. O tele na automated fo il whaingo ta avale. Po i lato e whaia le foki lifi, maisi wha tufunganga na wha o ngai lima. So me lau tupu oi umai nei tamaiti. Tikiri e le se au ngā. E le mwhaina whai se suavai. Ia ma le nei long, le tau il bātua. Fast furu lima sfuru afe. Ia whai e fo le major. Ia le communication. Po le alesi major le na le whetaui. O nai mea whapena, tātou te loai o loo wha le tonu le economy. Loo wha le tonu nei le capitalistic system. Ia ua shut down o fo ila le COVID-19. Ia le ua accelerate le mea o tupu nei. So to fesiri la o le ala le mea a tauna whai tātou. Tauna sa ili tātou le tala le lei. Pe ona avatu e misionale i o tātou lau ele ele. Se lau iwa sifuru tau sanga taluai. Na tau wala atu le fina ngalo le atua. Mai isi fo i tangata. E te tau fwoi na whapeina o na whai e tātou fwoi waitai. Si di e tātou po whea o i le tala le lei. E le ngatala i le tala i upu. Ia tala i le manuia lau tele. Tala i le teknolosi. Na te whasoasoani e utu le manuia o le tua mo tātou ainga. Ia amata ina. Ia na wailo le po whea te tala mai e il fina ngalo le tua mo tātou. Ia la tātou pese le vai tātou foi. Ia na wha umole o tātou pokalama i le situ. Leoli ia tachala lau whaalo ia matala whai totoa olo uloto sauni e talia le pai mai o lau upu lawa fionga o te olai o lau upu o le sulu i o uvae le malamalama o ilea i o uala e papoto ai patonu ai le soi puanga o lau upu e paia e ai le mana wa o falo i le upu mai lo fofonga le ali e ua o
soipuanga o la urupu e paia e ai le mana o la urupu o le suru i o uvae le malamalama foilea i o uala e papoto ai patonu ai le soipuanga o la upu e taia e ai le mana o la upu e taia e ai le mana o la upu e taia e ai le mana E pe o le manatu mulmuli the system is falling apart. E mwhai ona whaatusa i se pusa isa whaelele o level ana tautua i se tō ainga. Ia, te tala atu lisia so o le maruru le isa. Ia ona whapero la ia o le te maa le ainga. Ia se wala au le repairman e sa wewa ai. Po le ale mea o lo tupu, po le afi, po le condenser, po le freon, le mafua le maruru o mea tu isa. Ia na sauro lai o le repairman whapela ndala. Ia, e mwhaiana o whaia, o le nai le anga le freon o le pusa isa. Whaiana o toi utua iai. Se lau lima sefuru, tala. O le meu te pole ai, e alu nei fo i le repair o le taimini nei. Ia me salo pe toru masina, wha masina toi wala au tu fo i le o le anga leisi. Leisi tō tonga o le pusa isa. A si le ana wha malosi e wha tau se pusa isa fōu. Ia, ona whairola i o le whai o ngā mamama, ma papa, po le ale mea la whai. Pe la wha alu se lau lima se furu nei, e whono wha tau wa aile manu o le pusa isa. Ia na ofo la i e lesi tōru le wha masina, tu e wha alu wha se lau montu po e sui e le condenser. Ia pe wha tau se pusa isa atoa, le lei. Ono se lau tala. So, o le mela nā lewa i nei le economy le nei a tātou. Ia, ma le capitalistic system. O leva lava o na tautua i le tunu ule nei o telefoi i ani manuia o maua mai ai. Whatutu, whalte tele, whaipisi nisi, wha onga tamaiti, whau whale, nofo i tangata. Whatauta a vale, tele leo ngā o pusa isa. Ia o mai la le taimi o matua al pusa isa. Ia wha mai la isi se le nā le fono vale le sina me aulia e tau sanga lea. Tufa tupe, awhi lua se lau al tangata. Vanilla unemployment le nā le whapopo i elisi tau se lau tā la. Me nā leo lo tau ma whai nei e whai. Pāmu i tutonu le tolu triliona i tutonu le economy. Ia ale pumoni lava. O tele lopo le alme la tupu. O umalmalo si pusa isa la tau ia. So o le mea la fiam na mia ta ita il vai taimile nei. Fiam na mia ta ita in tangata malolosi. La tau te whaia le whai unga. Sui ia la tātou pusa isa. Tātou wha malolosi a me se mea fōu. Se mea tāla whea ngai ma le nei fo i vai tau. E o tātou te whalango lango i le fono whatau wa au le nei pusa isa tuai. Capitalism is done. It's time to move to the next one that serves the people. Most of the people, and not just a tiny minority of those people that run enterprises.
So e pe o le manatu muli lena. A mo tātou ai e whatutua. Ia toi se su e altusi. Lea o tātou i waitaimi o e tena. Lea ua amata ona pa u. Lea ua amata na whetolofi ngata. Lea ua amata na manatu alta ngata ia o ia ile ato toanga. Ua tutusa fu ia ma lea tua. Ua manatu ia I manatu o le silisiliese. A tātou su e al tātou ka nona ma le tātou tusi whaatutua. Tātou I lola I o le winga leo keriso. Keriso o ia langa tutusa ma le tua. Ai le manatu ia o se mea o maule mena. Le manatu o ia o se mea na o ia mai lava. Ana ia te ia le loto maulalo. Wha maulalo o ia e lava. Totalia ina. Ona whengofia I la ia. Le neiva ia sofo. Le tātou savalinga. Se wenga e whai. Whawhiti oe I ate oe. Amolo sa tau. Whailau taulanga. Muli le li. Ia ona ato tola I o tātou whaalutanga. Ia o te manatu le angata I onga o le tātou pokalama I le nei. Vai aso. Whapea fo ua iese pati ua sala. Ia po ia whamangalo mai le uauna. Le nganga lava ina ia whalau te leina le fina ngalo le tua. Ma ia ngā fo I le nei soani I le tūlanga whaala whatutu o lo sava vali e le tātou tunu. Ia le teimi nei Manuia tele whaasausanga o ono Misipouena Tagaloa. Ma I Outou Manuia.